Hari hashize iminsi ibiri ari bikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bivugwa yuko channel y'umugabo tuzi hano mu Rwanda, umugabo ukomeye w'icyamamare, umugabo usobanura filime akaba akora na documentary cyangwa se ibyegeranyo n'amakuru yari yagaragaye yuko yakomeje kumvikana yuko channel ye yasibwe. Byari amarira menshi, byari agahinda, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bamwe bari bababaye, abandi bari bamaze kwiyakira bavuga ati channel ye yagiye. Ariko reka nkubwire ngo ni inkuru nziza kuri Rocky. Ndaje rero mbikunyuriremo inimenya n'ibimfo, kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, utajya ucikwa na update zinyura kuri uno muyoboro. Reka nkwibutse ko kandi dufite n'undi muyoboro w'ibyegeranyo twafunguye bawita Menya Nibi Docs. Genda unyarukireho ukande subscribe, nyamureka ni umuyoboro uzajya ukugezaho ibyegeranyo by'ingeri zose. Kankwibutse ko ubusabe bwanyu ari nk'itegeko cyo muzajya mudusaba nicyo tuzajya duheraho. Reka ubwire ngo rero twinjire mu bya Rocky. Uyu Rocky Kimomo, Rocky wamenyekanye nka Rocky Kimomo cyangwa se nka Rocky Kirabiranya, channel yiwe yari yasibwe yagarutse. Ese ubundi yari yasibwe? Ese ubundi yari yayihidinze? Ni biki? Abantu benshi bakeka yuko channel ye yiza kuba yasibwe itari guhita igaruka mu gihe gito nk'iki ngiki. Bakaba bakeka yuko channel yiwe yari yayihidinze ku bushake, akaba ariko biri kugenda bivugwa. Uyu Rocky rero ari mu bantu bafite abasubscribers benshi cyane, akaba ari mu bantu mbese bari hejuru ya miliyoni hano mu Rwanda. Nta bantu bake bafite miliyoni. Kankwibutse ko kandi uyu mugabo yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabwo akaba yari yaragiyeyo bitewe n'ikibazo cy'icano yiwe. Icyo gihe bari bari kuvuga ko bamwambuye uburyo bwo guhembwa cyangwa se ikizwi nka monetization. Umugabo yaremeye aratega ahita ajya muri Amerika. Akigerayo rero uyu mugabo Amerika yamubereye nk'isukari, kugaruka biragorana. Ubu ngubu agiye kumarayo amezi arenga 3 ari muri Amerika. Ibyo twabonaga filime yasobanuraga, ibiganiro yacishagaho byose abikorera muri Amerika. Uyu mugabo rero abantu bari bikanze bavuga ati nimba abantu bari gupfa channel zifite abasubscribers 70,000, uyu nguyu we channel ya miliyoni n'ibihumbi 400, hafi 400 kabigiye. Ati ubu ngubu agahinda gakomeye tugusiyana kwiyahura. Ariko reka mbabwire ko channel yiwe yamajije kubigaruka ikajya ku murongo. Genda ujye kuri YouTube usacinge ngo Rocky Entertainment, irahitiza hejuru cyane, imbere cyane, nana celebrate ibyishimo hamwe n'abanyarwanda bose kuba channel y'uriya mugabo yagarutse. Ni channel idufatiye runini, ni channel tugezaho amakuru, kandi amakuru ya nyayo, amakuru y'ingirakamaro. Reka nkwibutse gukanda subscribe ubundi dusubire mu kanya n'izindi update.